pazande wadoni dunduko anmoye na uruperengo paikino hana pekedefo ngagogu virani tamenani gumenani doni paranga nga apai Arcangelo aboro national security ambusako yembio yo wogwana fresh papako chukula legbonadu aniye kamanga party 2 ogwa panau search papako oni nijini panau search papako on moino ina vongalani nikete a connection berani wazegino ana gani apangbanga rogoyo kona janga lengo anenya ona jenga buliro kurabat ogwa pai onka jahane menga kina boronji kijili lengo a evidence kina berani chipapa oguroni na pekede fo apai rogo Facebook watadu rogo social media mena beno on mabinwai kwake ka pai wale ngogu pai renjo moga sana tira sananga boro apai duna chekeja pale watadu ngako foni bekote kachidunga munasa sana he wogu dulele munakajia karaga pai aleme kenarogoji uru perengole mine yungo ni sana galete ani yena ulibakumba nga Samson Masiona bikole mina fra ni rogogu LTS studio du Americano masia kidu rogogu du Australia yo menikafu legbof kokufu sene froni matafa antona ha ono matafu kufu sene oni paraka linki kipe faza nga urupelengo matona ulibakuma Samson Masia mujibe agumya bakale tamba froni dunduko kajego ni legbo chipopo kupanga ke kajia pale so gelenga na fura chipopo gwa padu chipopo ulinana ninga Arcangelo kunga very active rogo dungwa ina forum yo and then so ane kapeka bomko pa ana mangisho ni gurogo chipapako and then gudwa wale chima dachi kukura level kia so ane ye kape froni oni du nga aware nani so chidungo gupadu ane kape he so bakale tambahe so oni degeturoni ani anake ye kazele da nzo kapeka froni na mwa dundu he gu stage du raka gani abora wale kubehe be aboro jazo goranine so chidungo gupanaisa tambaye azande wena misale nga boguranga ogwa boro apa yambu kubeyo nga kinalani nga azande kachini dunganga urodu ono kina zande da kuchipai kambusa zande kuroyo kilimo gunga amina manga sunge promotion idu ya ida hairu goyo mangala gotsere rogo guru dwale mete wana manji shoni grogo chipapa apai ogwa pa manji chifani ana ye chipo onini na by right state nga governor mimwe nonga munobirani ebi mijibero governor kwa kempe koro ulibakumbagani governor nga apa ya mangani wogu namanga le tineye na gliseri mo foro wa by right state bana kuragba mozubongo behet
ngbanga bibihete na ngbanga njera korogote gani wuri bakumba na njera kuri national security Western Equatoria yembio yonga John Noel mi afrani grogo mi kya kudude gbogbo aborodu mineli sofio usho ana munjele ana majbiaga ko feedback kwa dude gbogbo aboro raga ngba chiyoya ana baneti gani ngame kwa majin gupa na manji ono chifo gushole kumanji gubelebe gbane sushigu na dumbata ana anika afra kenje LTS ani anetpaka afra tima gbana ni kare wana peheni gurogo nga chihe kenada gbalani nga azande mena bena tima da wale chugu level cheda juba ini payeno chipapaha South Sudan gini payeno namunga ku Western Equatoria yembio anika tona hawagira kachidungo ni dane kwa nimbungalani onufu sene frana nade kena waliona birani ni oni cheche kaburuna sana hene kifai wana manji shoni grogo gupaine manji minada ka chingida froninga apaya duni jijiko anikita kamanga kakusateka pandenga anada keika frach papako ogwa borona dukuji joko ikini kushiko kini yawa kwa waka kundu kada wachiko kakuta huku kikaraga chiko kubombu kisono kukini ndutamba enchipogu fly ya LTS ya kushe naso kupainga ikushiko for ani manjisho ikini yombuko wakwandu koyole ikini jiko bole ndujoko yo dumiera ka pefroni yame anajoro bombiko mafra fu aboro LTS na manjisho chikinika biliseri monga ga national security vuru Western Equatoria chikinika payeshi governor na chikinika payeshi director nga national security ndujo koyo ni wehe azande anape fronene dana ya kufrana ninga abro LTS na sogupanga ani manjisho na yena president fu governor fu director nga national security nga John Noel bia kuti gushole agbulishilimo nga national security gisho anamanga hale mene anaida ko yugo ho fo jabro bichimongo yole taban chiwa kenyame imambaka da chiyo ani sojivrale nanyo social media na national security kugbogbo manga pai abro national security da kamanga rogolinga razan ani ngale jele je chipojivrale fugorute wona ja pai ni wehe chilimo kwa franani ishodo ale mene anamanga ha ko yugo froninga connection kina beran tona kina rogo maktaba nga national security zumbeyo J1 office nga governor office that nga director nga national security yembio yo connection beran everywhere Regbon na adwa berani or regba adwa berani ani yomba paite wadu echenga me franani awale ngogundu paite da inejo kochini gu report national security manjihe yembio yoka kida kujuba yo copy he kana berani anade ko yugo froning ame ogwa report ona mangale sometime ona manga ka submit kinalan and mweno why ana bia national security yembio yo
Oni yakashichironi karungo shigani aboro jipale tinikano nigbangaha ogubeta audio sudu berani anike ye gatuna play hefron bomiko oni dunina record fuga aboro vuru South Sudan wadu na record fuga aboro vuru South Sudan ni ko givrale andu kinji ko nandu na givrale kinji ko rungo shiazande anike yugo froninga ogulakinno nina deli akwara. Okay, azande ikini ji apai niwe henga da nan ya ku frana abro LTS ne manji show ka weshi director nga na national security yambio yo na weshi governor na kigbilshilimo nga national security weye jiko gubombu ye mayiko kurogo chigi regbole chinanjogu ye kishiko kurogo mbatata uye kishiko kurogo yo chigi uwe hele talimati adunga me ke kushinga koya ini kushiko viso kuka kineime urule na bodunduko kudurogo bichimo jumoyo kinawo che manji kwa rakoyo director nga national security menika yemboli moka yamba oni ni ogrone nongoko ya elimo nga Brigadier John Noel kini ya ikushiko iye nako kini dunga me anada ka kusaro ono mbatafa ane kushiro muduwa ka mu maifo bero ci awar gani mbakaje undertaking ikino kina aboro bichumo mbakaje ikini force apai ku sign chini jini apai dunadu number 1 undertaking gilanya me condition dule chipapa ize kiko number 1 ya me ma minga apai arkanjalo mia franga belebe chipa yogu pana bipa community te nanja condition number 1 ikini ya me jakon wuliko ni Senegal ka kweda ani kushika wale kugafoyo kudwa kakuda kuchipanga tona rogurule kwa franga bele chipa yogu pai ne bipa community te bulenga 1 number 2 ngame kwa franga bele chipa yogu pai ne bipa mobili mote gule nanja condition number 2 condition number 3 ngame ku ken article ka senga LTS ngogu show LTS munjele jiledu na baha ana pehenga bro LTS ka boromingo beronyo sania eja conditions zile du no gwa kuraha ani giji kina meme from ya fwefa pai chipapa ka kwede ikushiko doduna apeke ja pale fuko director nga national security nga John Noel nga kinazande chidu ananya tinime mina bena yena urongba bomiko uro ka uro vra kambusa zande ani kibienga okay ma urodu chunga kinazande sungu yombioni ko urungo shiazande okay chifo ja conditions mina gijigu biatare director nga John Noel kini GAPI kini nduna ko kurokura maktabu aboroke ni sa drogo eja aboroke ni sole kuchigu reporti anajbia ha ya ina yembo nga interchurch council Bishop Iboro Bishop nga Lutheran Church chaide Bishop nga ECS dukinoho
kuchugu reporter na bien ha ya me kwa dunga hote ono representative ado kino dinedu ya andu tini na ko pabro keniso director nga national security ya ayame abro keniso na ka frana we yandu ka dayo abro keniso ta he itanjera ku bangili director nga national security yo kini pelengo ngame eja sangame ku condition nga kamfranga chipa iyo kupanda vipa community ya azande oni nga kurogoya apai nga leader nga community paranga borodu nga leader munikano wakanya afu zandeme kazande franga chipa iyo kupanda vipa gani community ya anedu mi afrani gurogofu John Noel nogu iliso du lile yofuko ono chipa useless conditions wogere mi nonga afugole angbale mechikot kamuvrangi yake na reisi ana afra chipa pako chiwa John Noel ale mwako sungo yombioni ka frustrate kini rungo shazandete no chamangata kachidunga ani kia warga kujuba jiko yembio yo akseni ikiji uroko yo bamko uro lembeka rungo shazan monika constitution nga South Sudan gudu yo yamba choke ya article 4 na ya bill of rights John Noel ngada na force paranga boro ya metona mekano kumbata musaini nga mafrach pa community te mafranga pa politics nga mobili mote ono constitution nga South Sudan na furaiti chipa mufrach pa politics mu join politics mufrach pa ga community guna gbana benga ikini nduna kofa aborokaniso aborokaniso tahe is the national security neje boss inanduka katono limiso kina gunde kuroga payo munga bambata boro tona politics ya mainga yo wule jipale mujigupa ya kagunde shi toni paranga mi a expect eja burumbalile tanjera ku bangli John Noel naga ko national security advice nje tinenya kini yame jipa ma pele is not right anedwaza ne chedo oni ni ngame national security wale na touchpogu paranga boro wongo yawo chipa nwa ke jiro mugita dayo ikini fosro musaininga mafro bole chipa politics ite mafronga bole chipa kupane paga community ite mafronga ya gulenga ukumana ngosa citizen abrolingara rogo yi onya national security Kechidunga china manga yembio yonara kanyame china manga rogara godunuko kamudude gbogwa paranga poro wongbo ya wo mumba kajichiro wuru muni national security ni kajoro awaraga kina beyo ya fwe musain gupaya poro kanise manjere anamanga research bambiko kachidunga gutungu sepambali do awle yembio yo na manga any connection na national security mianga ake tagbaga payadu kaniso yo ubonga kaniso yo mba police indu kafata balag police yo bambiko ina manga sunye na national security ina jo borokindu na ni for national security chipa i brainwashing ili mishigunde kurogonio ni biya olenga davro ja borotse duku bombali dagbalani ina frawole na da kanyame minga wrong paina manga kina national security nan ko jabor gupai mangile on behalf of Azande Life Talk Show mina condemn henga very seriously minaida
ka rukwane masia ziduhe anikini ndu chipapa gukura party ebe. Okay. Yeah. Gupama inga maybe kura bronika wakana liye ngame jinhedu guapadu. Miada kandunga straight to the point. Pama ngame wayeji kombata. Governor accuse kongame kwa ken article. But anikisana ngame gu article ule chi weli kwa ken maybe a Genesis governor otado ginepana manji. So kogu article ule akurangaya. Kana bingo ya. So aniki gbata harogo gwa social media kuna afrarogo yo. Payadu besi ngame comment kwa manji he. Nado chipagupangame wa governor nduku jubayore. Kuna kaya goyo apaki change kina degree ni kakpara. Wogupani do abaro na baizara. Abaro na bawi rogo social media rogo forum. So kukini pegupangame department ile nikadunga affected gare nikadunga affected. Ikini twist gupari kini yame kwa nyame governor zogo ministers. Biati boro ye biata. Gulenga wodu gibara tuna. Then tikini duwa gudulere. So article kinanyo and then ikini rugore kini yame kwa pepai ngogu ina and then eja ministers lekini gbari bangire ka zinga na governor nga kuna nwaka kamanga po gudule ka sidunga kumbora then there's a channel ogwa padulere tikini yene you confusion na awale. So wayeziko aboro national security John Noel dulere ye manji investigation kaya bingo patch ko ya tikida olenga wadunga pahonga guke detain kotinia ikini ndu wala ya waragadu yake ikini ndu fo ina korogo office ngaga deputy governor onko governor adunga hote deputy henedu chedoni ni gupani ngame something is wrong here fondu yokoyo ikini bigupangame deputy governor kini yame paho ngogu ini amihe chipapakote so ipiji kina governor so wale gu pacha dani girogo ya hanengame na nyame governor do na authority ijiko aboro national security kindu kini jiko zangandu he kini detain ko tikini da wale ngame ibigu pangame pahongo gu keziko chipapa hate ikini ndu che nga wadwa governor honya ikini ndu fukorogo gako office nga deputy governor chipaku pangame ikushigi boro dulere deputy governor office nga deputy governor kini yanyame no amieno ngo patch popagu patere ipiji kina governor bangire ko du na fugu authority ngame iziko maybe ku ini ndugu pai chede iziko tin this is hanedu chede oni girogo yene wenenga so and then funny anikini na ti woroho anikini kushi inanga anikini kushi flyer chipo kupanga ananda kafura chipo pale then gunde kini zio ikini kushiko kini yame kundu kandu ka treat chiko wa padulere ikima threaten ko ngame wa kwakura kandu kakufuranga na aya media ya ani dutabani kwa gasterani so oni bingo rogoyo tigoni ngame aboro national security imo bien chi ngame oyeya izigi borore indwa manyige investigation ye bingo paite so chikin da wale ngame tena ndukina kugono governor nga governor dunanya iziko but guheye cha dunga iziko chipapaha cha kurangate okay governor na claim no nga kwa ken article ngaji article mina pena nga gune link kuchigupangame ya do ministers ministry rogogeya department ile so hanedu ngogu pacha do oni girogoye wenenga kaino ngo wolidu adoduna to sipa adodunga erazile na adodunzu na perengo now wazio kwa bagura na peka hare ani ngarenga kurogoyo na pake na umea daka atache kuchidingame ani ngazande ani nilengo ngogwa boronga ngana kondo fugara ani ngogwa boronga ngana kondo fugara ana expecting ogupangame boro wako lenga very vocal
gako rengo du kwa fra chipapa kasi dunga pa ho ko bihe na ndunga wene nganya kukuni ndukuro social media ka fra chipapa wo dudu e giganga ogwa padu de bamiko kamununga kurogo radio ya lauro mu fra chipate so social media kukunu ka fra chipapa oni bieni bonjironi borodunga very vocal and then kuna manga ja pare kini bigu pangame this is the way ka du chipapa Ghanaian society and then a leader du nanjako ima bani ka were chikupanga ka kufuranga na rogo social group wala ka fura kubangba yuso gwa pare ima sinfia kurogo ko ki threaten ko ni karehe ngaka kumanje gwa pare then gupameda ka pehengame tunaro guru dware me wata durogu sa ana fura welele ka pai manji iya pani kamanga apai wala imanya manga ke kidnap ko kido wala kinoko kibakang bako bangri jana national security and the japare na bodu ko ne ka duku gono yanga John Noel mugigi para mugina wena ngai ana pe froni oningaza and oni gihewena nganga kapai manji apai arame roguru do arame gurenga wodu ya manga pa ke imogani aborokini jio just because ngame muni manji power wala muni pepa ngbaro yo yadanga kajya hanya ikingi siroki mino kiruki create kura pa kya kyame mo manji wala ma nduku mane mo manji padu wala wodu ye imogani aboro kapa manji apayare me John Noel chiku gono gurenga 1 2 ngame gupanga ka yuzu maktab ngaga national security ka plan fia koroga boro tipo pangame kamo penga garengo ya wali chedu anaka pegani lengoni ina sana ngaha walidu anaka pegani lengoni na walidu anaka pegu paningo guna bena tirani tipo pangame ukumangare korogo ya minada ka pegu pangame ogwa boro na orobe vura tombro yo pagudu yo namanga ngame aborokina decide ka gaku puyoyo korogoga ya bangogu ya doyo rogoyo aborokina nyo aidenga iyogo bakia korogo apuyoya and then mubingo guleni chiro nga John Noel modunga director mubingo guleni chiro ki wengo gupanga ga apai ginigudu hananga very concerned mama nga pachi papa hana ginigu mama nga pachi papaya musananga chiro mungarenga korogo pali kisananga chiro aborodu no rungole this is a national issue sunga guchengame borona aurora bevura tipagupanga nikbarika gaku punio kura borokina hon aidanga nikbarika yego ku punio ya on kin sungo ka bihe kini gakina kuli goyo ne a kondo fu agara this is what it is guzogara gole yamo wodo anaka manga kuchigani aboro this is very wrong mama ngasunje kuchigana hata mimaino animaino gupangame limono munamanga gwa patele bateguwe muna danani walerenga ka silence boro chipagani rengo kini kathreteni ni kini mweni ngame kapa yes kapa manja payare me tinanduku gono national security and we know the reasons we have audios and everything kasidungame tinaka dana me ngati dati jero hodo anaka play heni abrohini nzu wali dudung bandagaren na wali dudung bandagaren anama gani apanga reserve tikina honga reserve so wale ngame ani bingo ogwapa onayame ka borofuranga chipapa hareya these are everyday life aborandu suruhe nambu soyo ono kasido wale ngame onijikangwe yo na dadanga ke furanga chipapa haya gulengo ana sovura chipahache no mundu ani hini biagani lingara wale ngo ni maja beranite ani sachirani boli woke na kanga woke no kupana du che be mundu gule cha wale ngaro gwengegin kurapa bele me ada kape lastly ngame girimo bamika japadu ana pekare abrujuba na janya and then ine yuzu he for aborwa governor wale ngame wani fura wagidulere gani platform na wait chini inika yuzugu pare jubayo kini yafu governor me gamaboro ya dangaro te no goni ina dulere kino goni azande dulere ya dangaro te gin poduma manga pati ni wagidulere psychological mindset dungani
me ada ka pay for governor ka maino ngo hoya. This is what it is. So ina yuzugi pare ka threaten no ngame ka sidwa wenga gamaboro na fura bimana ya dangaro te chidu ini ko yuzu he ka zogaro. Okay, chidu yuko yuzu he ka jaro mba kiti kusayo chipo pangame mutna ka biran he belenga anidu na fura chiparo or anidu ai dangaro ya gani pahane sangame ana dangaro has a governor tete gupama mangani gbegbene he ana pay foro iyo guboro wala munga politician munga gini boro gupama mangani gbegbene ana mbunga ronanite ana pay ku banjiro kamadan ka janya tino biro he honga me ana soga boro watadu ana soga gani abaro kumbataite gupo ona mangani gbegbene he ana pay foro ninga kpe kamade ke kanone kinagu mene dundu ko muye kanone mina pekine gile ngochim chadanga aniro kigura karete wado ni yonene oninga banjirani anikini kidoku beroni baraka shido awringame gura kare dono tuna katuna hachirani ka manga akukina kuchirani ona dani nduche ka buku jada kashidungame morogo bakere powerful maktabu ogu dulele mukuni tuna ka manga power gudule kina kuchiga maboro mona bera nga ga maboro ini ka bera gine kuchiro mona manga wena sunja wala gbegbene sunja duma manga ani penga kana bolengo gufia ma plant he ko kulya boro yore muini gupa oni ni gupa ngame waduko dulele nga apai aborokina hona inspire ko na inspire gako leadership na inspire gupa ngame ni nada ka duwe wako pakini manjika wore wogu dulele ogwa supporters le no boy dunduko they will not like you mi penga foro ya kingo nyomunote begu pangame mu manjige leader no gumbatunga padulele guda wore ngame ani sananga tirani na wore ngame gin heduma manga half the political party dunga the ruling party awore gurenga muna disintegrate the community with the political party muna shinzinga korogoyo yo chipoku pangame isogo party nga mo logic idumya pehere mugirogoyo wenenga minada governor girogoyo wenenga na bro national security igirogoyo wenenga the more onaka manga bro gudulele the more nyomu political party wala nyomu SPLM ni kakuru vuyo bomiko kineja bro na mongeyore. These are the same people dunga leader within the same community guda wale wakanyame on a set community against the same community and then at the same time against the political party gupangba ngame pamanji oni sungu sende kamanga dialogue mine durogo SPLM yae danga haya yae danga oni sungu sende ka furangame the inanga module nga the first party or the second party oni sungu ka resolve gu padu do bondoroni SPLM yae danga hate almoy mine ka korporoni nga ki tritiro nga oninga enemies beyond chipopo gupangame koni ko jinga chironia then on expect to pabele ngame ani jikina SPLM ona teshin fia korogoranio kini ya belewe ani jikina SPLM na mangara ne kina gingbetunga gya padulele ana gin sikiri rogala gonga gidulele enough power watadu position foro mokini Ghana ni kina kuli goyo kasa do gupangame ka shogu power ngane ne fuki na agumero ngazande then muna expect to power ngame gu borore ni kanu ka lavu gu patire borore ni kanu ka lavro bombi ko gupanga muna manga wene sunje so chidungo gwa chedo gupanga ani ngere krogoyo wene ngai ona manga sunjeni onita lavu goni community ni kagasage lavu furoni barkoni doa werenga ona manga sunje against the same community ona zogoyo bonhonika lavroni te and bonhonika fu nyomuse koyo duoni nite onikinubele katna kabira kenana bombi ko go ono to use power go system ono use he ka shifia na ni korogorani ngame ka gare ngo vora doadu kamo foranga papa haya chido na biere kanisa molima wore koyo yani gupa manji yoko na nilenga psychological torture ino shinkuli apayo nga he can't live anymore be fear
no gupangame kakumanjigare national security ni kada foko kakumanjigare national security go undertaking ye manjigere. This is first of all tinga mina denounce henga tinga illegal. Agenesi gako rengo gako right. Tinga very very illegal. Mbatungo gupa ona encourage here. Dunamanga ngame. Boronik bari nga sakare mukini yekini ikini confiscate gaboro plot. Ikini nzikoki na ho mundu nani kumbangaya mundu nani konole inzikone ka kusakusa bero iki monje kina weleza to kasidunga tinandu ka fire muki anje imo giborore. Gulia wele senga onebirogo ngame zokara godungane watadunya kamu dungane. Nyanya kamu gani arago muki akatumbuliro ngamu frach papagare ngo ikide katiginawe ngbaro. Chidu ona encourage, and this is how ona encourage ona manga ona encourage china manga fugoni aborona zogo on kidi bene pangame oninga good leaders gaboro lingara oni ni gupangame apake na hudu liyoyo kaya kotanga nani ka peheya begu pangame gunde na manga nyamanga begu pangame ken fura nina bandang bani sipak cekpok. But mwini gupani no ngame guru furushani ka daku beni ngame ni frach papaha. Nina fura zanga bate chini. Kipekine gani rengo nga oni kei mani kindi. And then haidunga nina munukata biu power nga aburunga so frustrated. Murogo onirogo political party nga ga SPLM. Kasidunga wodu onake kazoga running. Nga goni aburo lingala chekaru kujironi. Ona sigunde kurogoranio nya bononi ka pion mononite. And then ho dwe nga kamuteke big power ngame ga society arunga namo belewete political game dungani ikini abrojuba kini afonome munebiete gini he gama bora arunga namo te japadulere they using ina manga game kina gubang sa game le yatamanga ona tochego ni aboro kina gubang sa game le yatamanga kini use ya genesironi ya izokoro because bagura na masianya ya wale ya dangaro tega gani lengo do na frach papaha na aningangbo gwa boro adunga ngba chiyoya ogwa information ne ye frani o kenyame anosungo ngare ka kini fwefro ni ngagbaiga kati dunga sab bada ana dengo gupanga kama bororogo denjate bada gudu ana sungo sungani ki frach papaha wa ngatunga gipadulere tambani bagale tambwa he ogwa borona keka pai tambani froni undo Valentine, it is more interesting. What exactly is the role of national security in helping the country since they have turned against the civilians? Chinga kinogubang sana he anapo he studio no. Azandani yaki Mr. James Wilson Kombe watching from Yambio. Tamba Kajaga Regbo. Undo Valente watching from Zara. What can we do to get ready for election as Azand? Otherwise, we may lose election to the other side. Gibson Yakokune Biran Malakali Yoapa Nile State, South Sudan. Bakari Tambwa hem. Oni keken apai. Okay. Azande Borone Tibarasa. Changbanga nga muduni rungoshiro ropura bat. Ono minanyame chingbangba ino rungoshiro rokura rago anje nga kumba chitaro ya. Chugunga ino rungoshizande kineli munoguduone kinarogo lingara zande. Gule anala ungate. Wuli Bakumbanga John Noel, Director of National Security Western Equatoria, Yembio. Mineda ka Pepa Kumba Foro, nga Genero. Duli mokonga akol kur. Wa manga chikoro kusa Sudan newe Kenya kuna anje chifo Yesu Kristo. Wali duduko nyanem. House arrest.
uli bakumba mutamanga gasunje kiningale ni jiro wana apeni gulogo roshinolaniyo rofugolaniyo nga azande mukindu kimonjigu gbane sushugu na dumbata muna njera logo agwa newspaper dujuba yogwa website lebamiko chimada walenga big thing kamara kajana ni wa banga it is a long way to go chanda munde ime mani mwenje ani kimonji show anada ke bikina wali munika jigoni na ga national security male makadniki nazande ko rungo shazande rolingala zande te kanyame ka pipeline chipaga community ya national security du kuli constitution nga South Sudan na yame borona lengo gani right duka flash ya kazande fulanga bole chipaga kupana bipazande kazande fulanga chipa politics ya okay ani mbugule ko geni pai beleve national security hana yeni national security uli motela tie kulironi nga director nga national security uli monga John Noel John Noel kini yame and ogwa pai muna sign chininga mamanga belete kamugulihe zanga mumanjihe ani mazda kangbanga kuchiro ye mbarogo para binga gadio moftu nya iyalegbo ani ke joro kini nduna mokumaka mayo ka prosecute gelenga zande na gundeshi toni tameko ngeja pai muna sentine kama manga ya ani maza kangbanga kuchiro beshinga open ani ke joro chiyalegbo boro mujo Noel na national security mujinga rogoyo ngame gu undertaking kwa sign hele kuma breach he then ina rengo be kanduna ko kungbanga yo bombo ko kwa sign agreement and then kuma breach he this is how ya singunde koroga boroyo wogudulele kachidunga LTS mobilizers and the regional dunduko ani dungura mana kanbe a lawyers chipogungbangare LTS ngaredi John Noel naga national security aningare jeleje chipoguvura ngogu munatona muzeja pai beleve ana monitor ko closely through our satellites na gani ukura pai kachidunga ngbongo dumushin ngbanga moftu onu monje aningare di kandu even East African Community Court okay surungwe ja palinge jine number 1 ya yafo apaime ka kufuranga chipayo gwene bipa community ya ka kufuranga chipapa mobile ya political party kino ho ye mbali mohonga Renaissance Party National Renaissance Party du zumbeyo naida kanduku Western Equatoria na gbali kini president ngaga ha kini appoint apai ni chairman ngaga National Renaissance Party in Western Equatoria State wadu mobuli modu apa ya masani nga kwa manga mobuli mobolete apai masia mumwengo ho gudunga press release okay apai kini gbali kini ken resignation letter kwa ken yo mukamse shirini shar sita ramejibi boru na biswen ngaga biswen batsanjibi uwe kuchi boru biswen batsan wa masia sadaka manga hafroni oni bihe mina kajidanone reference rejection of appointment and withdrawal of membership aiwachole matafu minukumbata yo we ya appoint apaini chairman ngagaji political party in Western Equatoria apaya duna ngbarago aborokini for congratulations for social media no bodunuko kukia kwa afu comment amba ifumbali gambali manga apaya
Bwembiko yenyo kakufranga chipogwenga mobuli monya. Reference: rejection of appointment and withdrawal of membership from the National Renaissance Party, NRP. I hereby acknowledge and appreciate the appointment issued to me on 20th June 2026 as the chairperson of the National Renaissance Party in Western Equatoria State. However, following careful consideration and due to prevailing personal circumstances and other commitments requiring my full attention, I respectfully decline the appointment. Olenga statement for celebration. Mbala gonga ya appointiko aborogini for congratulations. Consequently, I also announce my immediate withdrawal of membership from the National Renaissance Party, effective from the date of this release. From the National Renaissance Party, I extend my gratitude to the party leadership for the confidence and opportunity accorded to me and wish the party success in its future endeavors. Signed, Joseph Archangelo Apai, CC Chairperson, National Renaissance Party, Political Parties Council, Director, National Security Office. John Noel. Jinedu kuna ken gako resignation ro party. Jinedu na sako kunya CC, Director, National Security Office, Western Equatoria State, on connect gulinkile. National Security, National Secretariat, National Renaissance Party, CC Media, CC File. Udulenga bambata press statement be Apai 5 days after his appointment. Number 2, mumango gunga very good. Yafu kome gwene bipa community kakufuranga belechipaya. Wana ape froni apainga founder ngaga Western Equatoria Forum. Na dungwa bor Western Equatoria dundu korogo WhatsApp group. Tina afrachipagu community ngaga Western Equatoria. Ana discuss politics, discuss yonga mabulimo no guapai na gani abora mbubehe. Bombiko waraga John Noel adidiko ku sign hembuko ni jiji boro. Dunga wrong by the way. Guboro du ni jiji ni marenga ka mangani chigani point awraka mangani mbaume ni mwigupa my that. Ya dubati ngoni mina beranga ona bienvene training bombiko kona manga pogule chiniko you go frani ngame gu training ona bien chadunga sefer anikanya aniya wale chemwe abuse of power ina use power ka pin boro ka jagarengo use ga power nga national security ka jaga Apai Arcangelo rengo bekok sayo ono che gusunyenga power gusunyenga national security tinada bangile ani manjuru perengo ni glogo kayeka ko yugo gusunyenga national security gay inanga gay ya sunyengo guchede ina manga national security iyo chupaka banda iyo kuboronga borolingara kachidunga apainada kama namanga kako mobulimo aborokino nango sako aboro national security limbike ka banda ko ngame kuna hak beko kuna lengo beko onu gwen national security amanga yembio yo apai kini gbari onu ji resignation gula orenga gako group nga gukweze ke Western Equatoria Forum ya administrative communication. Dear members, as I informed the group earlier, I have decided in my capacity as the chief administrator and the founder of Western Equatoria Forum to step down from my role due to personal engagements and a period of personal reflection and mindset rehabilitation. Onaja
mindset rehabilitation ogwa borona wiki psychology a doctors uboronga apai kunandu through a lot on touch pako ka for counseling ko a counselors gwe aboro national security amanga gugudere kundu through he changbangat chikuna panenga reflection and mindset rehabilitation yani benako ima glisa benako ima dede waha kuna ida rehabilitation ngaga bena. In my absence, I hereby assign 2 administrators, Mr. Atto Gibson and Mr. Sibi Paidu Banga Durer. Gulenga is step number 2. Mbatache pani ye live apai abo national security nite bigu painga aneka flash papako wani manje announcement ikini yombuko. Kini yave paisa kwa mangaya chadunga ku issue statement kasenga LTS kapeka dungwa patch pa LTS kudwa ka kumonja awe kan mafi ini kunikara alime kinonduru apa kite kikyon kini issue statement mi da mashe mwengo ho mi ajidaha by the time mini jigu screenshot tele ayuachare. By the time Minjugu screenshot chini manji 17 minutes. Just less than 1 hour ago. Chiwala. Kuni maigu announcement ngaga LTS kini yame. Dear management of Azande Live Talk Show. I would like to respectfully inform you that I was arrested on 2nd June 2026 and officially released on 24th June 2026. As an only bingo, kajo wuli borot pokumbo pai wuli zandero kenaro gogeni lingara zande kumbat 10 chiramejiwi uwe ikini kakuseni chiramejiwi boru na biam karaka wogule jimo wa chipokumbo pai onikini yame national security na mangaluru pai ani ndukumbatai. The issue that contributed to my arrest were resolved amicably through mutual understanding. Mutual understanding dagba governor na director nga national security our dagba bombiko an maino do na futalmati jiko. Yeah, it was resolved amicably in mutual understanding. Okay. Paragraph. Since then, I have remained offline and inactive on social media as a part of my personal reflection and mindset rehabilitation. Our counselors, Munganga, Apaini niya Western Kotera Forum yome bena konaida rehabilitation. Kuna yafo LTS aneme mindset rehabilitation ibele. Kemi umugoli ma brokeni sote bombiko sinanjira ogenya brokeni sote ko jichi ya ona national security karu kujiko kuma imagutiko so chidwa na sana echini ya ole chipa aboro amunganga a counselors human rights activists on touch papai he needs counseling yako furoni Azande LTS and mindset rehabilitation kwaida. Yeah, I also wish to distance myself from public controversy. Okay. Regarding your program aired on 20th June 2026 concerning my arrest, I condemn all ill intentions or statements directed towards the National Security Director and the Governor of Western Equatoria State. Exactly. Nga kinaborugu condition John Noel afefko. Nga kudua kaku ken statement and so on. Ginedu kuna yombulimo director chini minada kajide bele onigya. Yeah, regarding your program aired on 20th June 2026 concerning my arrest, I condemn all ill intentions or statements directed towards the National Security Director and the Governor of Western Equatoria State.
Director John Noel, National Security, shame on you. Governor Badagbu, Western Equatorial State, shame on you. Ona beranga uliogude dunga kanevrango uliogude bena mazaka. Onu mwenjigu pale rokulala kono mwengo rogani Western Equatoria kono mwengo hey ando kumbatayo. I kindly request that any future discussion concerning me be balanced, positive, and avoid personal attacks or character assassination. On mweno LTS, iyo kupaya na apane evidence kina beran. Ho anama character assassination it. John Noel wa moyombo LTS. Gupaya dangayanga ani pegupa bagbane paya manga ha. Ka pefu bomko ine biewo kanyame gapare ina twist kanyame ana manga personal attack character assassination of guapadule. This is how they're twisting it. Na kashi dungame mumanyi bagbane pa ke penga foroya. That's what we are asking. Kai vraka manga bagbane pa kani penga haya ka boroforanga chipaya. Musana kamo page ya character assassination, computer misuse, only jipai gerenga paike waraga for LTS less than 1 hour ago. Last paragraph naya, the matter has already been resolved peacefully, and I respectfully ask that it should not be reopened or escalated further. I appreciate the positive role LTS plays through media and encourage continued responsible engagement. Thank you for your understanding. Sincerely, Joseph Apai, Arcangelo. Giwara gade ka paini he issue statement leya kemo joko na koni ginwa kuna kehen kwa idanga ka ataki ga community te bamiko weyeju ko kukini manji agimo LTS ne ye ka flash papa ga kopai ogwa bayra jene du zande yo inagunda abo national security agundi kani so cheka flash paga kopai an bigu panga I dukoji bena national security ko rungo shazande rogerago abro kani so anke foroni anagather more evidence bamkana de keika flash poporoni zanga evidence bene ngait gambali abro dungoni another evidence ngogo anke ka flash por and the only galinga kurogoyo dinedu cheda ani manje anike waraga fu obote Mamur na director general nga national security nga ikijiuro ni director kuyembe kubonga John Noel duyo ni zande ko rungo shazande kinarogeli ngara ani manjuma ono for comment ani yeah gupaka kabor kadumba boro aboro na gunda ka comment but ina papa ngame you know ina bondong be pachiko so gure we know it but kana gunde ani ke pidu gupado adu hongame gani director we love you ani mumai makungba gusunjere and another mumai gasunjeni bawene he anyanga ka aliatiro kuli goyoya fukina azande nika barsaro nika pararo yukuma duma bihere kamvora manga gini wene pai mukundo emiambaranga bawe mukie no gwambarane kie kizogora fu ukuma ine kan ya forme kama emiranga kamsine tiduka ya futambaro tin wakuna eno ni pere boronanja na director nga national security Jubayo ogwa pako manjihe akolukuru ogwa pako manjihe rogo ku South Sudan ne kwa wele nani musana ngachiro ande japare manga afukina ga community kupa apa ina manjihe na bigu concern nga national security oni yekapenga frani oni penga frani senga gipadu kuna manjihere ku committee paidu agency national security on treated coach ni ogudule ona jiga kolengo chini beko ogudule well wamineno ni pehe apai aborokana chifoko gaka supporters kina chini
rogo social media boro na generate support. And then omuno kamanga ko ni ogudulele muini kupanga ga support no boyo dundu ko na ruku na giko. And mumamanga wa bora wole no boyo dundu ko nga ma enemies. Logic idungani mujiro go yewe ngai. Wa muna sachiro kana kuchigama boro mimeno ngamu na manga wena sunja manga paya ho na kuru ne limono batano te but mumagu nga beyond ga authority gupanga ya fugu sunja le foro mwenji he tipopogu issue nga ga South Sudan muna misuse ga power o manga pani wa gudulele misuse dunga ga power bambiko o wana manga payo ona manga wo kenyame bono hoka sonono nite bare kura brokina na biebi ana ogwapona manga ha ana jianga ha ka connect he ke bie eda mona manga sunje through a constitutional way watado mona overuse ga power watado mona use ga power ngbawe ne jene ka manga power gudulele so kupamera kama inongo hoya now you know ngame mona misuse ga power ngaga national security kelimo kurogo ogwapado na bipa social issues ogwapanga ga social issues apadure kuna peka ogwapana bipanga ga social issues. There's nothing linking ho wele ngo guparenga very concerned popanga ga national security limikoyo. This is wrong mugirogo yewenanga. So sidungo gupana pay for no gupanga me tabani wono yuzu gone power onada kajio gupaya walenga ka turn community against community oni bi omino eno ni pemba tano ne logic dungani mubiro go wene ngai na kini gupangame kinagi community dule regba nika para kinagi community dule ma toche yole idune ka kujiro bana koragba kasi do awelengame ani yangame abro munaru chipa position watado tabane ogwapane dujuba ina yame aboro sign karuku jigi bodulele ina da kafu position foro mukuni do awle no gwa shino muna yugu hele dagbazande ginizande dun karuku jiro logic dungana mugarenga njara rogo jaja ogwa psychological torture muna manyi apairo goele who is a member of community kamanga ko wogudulele kini bagunde kurogo ko kini kuna kara kana metsini wogudulele. This is on you. And wamine no ni pair mina emphasize buleweli hengame ka pai manji apai arame sina bakuliro bamko zagino na ba majingi ni pa manji no gupa manji ono yengo anakamanga request oni eka present ngo gupa frani nzu kwando chini surogwa pale anakamanga request amanga oni eka pek nga frani ana dengo gupangame onaka frana ni gira goyo kwa manjole no anada muye to the public keka defending gupa ana pere ngame zile dungani ki yugungo gupa runzo apaye manji he kuna datin ona jiga ko ranili chine beko mbukoni kina ngogu constitution ya fohefuko ngogu constitution ya fohefuko no gupa constitution inanga yani crime kuna committee he agency gupanga nga lingara limi national security tinkorogoya mweka funga evidence fulani ngaga. This is all we are requesting. Maseo kurapa kino yekulileyo aboroma inga rogoja pare ngeketir muna yangara njara ikidnap boro sunje dunga gusunje on I don't know ukurapa kino yekulile ya zande conditioninga apaitona rogurudwaleme mafuranga chipaga community te mine bigu paro kenya attack on our kingdom nga azande kingdom bambiko gu kingdom celebration ingo gunadu gugono aparanga borodu bakinda fugu paibiane fuyo apai adrogo organizing committee ni spokesperson secretary ngaga information idu na ru ka organize guba when celebration na manji
annual celebration ga karga yo kindo gugono chipa inyame ka pai furanga chipa ga ho community beleja nada kanya ina ga katako kindo gurwa ana parakanga roga boro yo kanya wuli de wuli jinine burninga zande jinine neninga uro neninga zande burninga uro kenya me aboroto na ataki gani community gani kindo wogule tinika sarani antona research chipapa abor gani standard LTS ane nga hata zande kule zande rogoro yo zande dunga oni ilishichironi Minebiaringa, it is an attack on the kingdom. Bombiko apainga highly regarded in the Azande kingdom. Bokinda a very active member. Yani very active member. Zaza ya babor. Ima silence ka wale kinno koksayo. Kwa bwerekandu ku kindo yo yipukura role wena manya ku signinga gupanga ga community kwa Afro Village part. The tournament nga yambio inaya local area football tournament. Apaina njaga president ga chairman organizing committee gina sushi gugonon. Ne yena dungu a football teams bapakini mwenji yambio. Boro gunine ona daka silence ni. Mbrane chikina onga zanda John Noel monanji mbaranji. Not in Yambio, not in Western Equatoria State, not Mburani Chikinaunga. Upake mi peheni wili guruhe azandenga. Paigudu namanga national security yo, watadu vuru South Sudan. Nga ogwa boro wongbo ya wo, tapeki pefu paranga boro. Duna kule yonifofo ihe ye bigu paingame inede ke ye karunga independent inede ka joinu kura political parties ina challenge eji arukumbata yodwa walere national security nike yekini jiro munika duni beyo ikini fosiro musaini jiwaraga ngaji padure nga mafranga chipasi ya sebelete mafranga chipaje okay Kenya national security awale Western Equatoria ina force owulia zande ngaki franga chipasi ya sainada kanyame maybe ikije abo national security lakida bombiko ya idanga paranga azande du rogo mobuli mobilete bombiko chifa agana bouru watadu bieta babe zande honika du no yumu politics ite bombiko guyo kadu rogo politics ye mo use national security ikima saninga amia franga kani frangaya and then gulenga ina silence running azande this is ana muma pekura pa belengogu na point kana kuchigupangogu anapeka adulele bana kwa kachidwa welengame gani okura gani awora vovo political party neye kinanani na yame azande dwadorogo bono boyodunduko and then tikita dawle che ogudulele kachidunga ya appoint ko as a chairperson ogwa padulele ikini silence ka wale nego gupangame about the next person niko yazande nikanjenite animo misigu spotele when opportunity do front yeah sore mini katro muna sigapa kwanza nyenyo ne ukuranga tunga a political parties yon boyo dunduko gaya boro bichimongo guyodio wa John Noel na siasini ina ya paranga boro ni gbandaka rego bawaraga ko ni naja yole gulenga kina tungaranido itada kwazande inede ko runo shitungazande mena I think it's naida antona manga investigation ni chipapa background checking geja boro ya point yo ka kido yo kurogolinga lazandele ya kidio chipojine ine dudu jipa point yo bamiko tinanjera wokenya attack du miala ninga azand aborokino naida ka
kani dunga balerogo politics in 30-40 years to come here. Bamiko gurani kadu animo ima fosra na animo commitment nga mafronga balis pa mobuli mot. Onikini ya fale John Noel ni guzane ngako kuno nyomo azande. No. Onikini ya weja aboroke niso na ya minga aboroke niso national security ateja aboroka anyo. Ina ingiseli yo no gupaya dwaro Bible ya. Oniki banenga melengodu. Mopingo guapa aboro kenisa pengame kukentinga paranga jako no gude guapadu lele kuno kameno so guapale kan ka inga pache uliko guapale. Is that what kenisa Ubogu kenisa nyame national security gunga kakufranga chipaga community ya it is wrong. Community leader dungako kakufranga chipamo buli moya Bill of Rights ro constitution na fuga kolengo. This is wrong. Kubonga ipehe azande kanyongo ngai konyongo kina wote adule gupanga gatuka bora matona dagbazana kana he flat paya ketski wele ina tuka boro kini ingishio anika flat papa John Noel Musaga bena kamujena ninga rogovra yodu bomiko wana afra munga public servant wanjama public servant anidua kana yombuli mulunga Brigadier John Noel Director nga National Security kamaida nga iflat paro ya resign kindu kasopo gebino as long as munga public servant roguli nga razandele anika flat papa kamujena ni wavurodu wa muji apaya ora muji ukula paranga borobere no gupaye bio pa National Security ya animamanga gani imiyo tunongo na Elon Musk anet chinaida ga Elon Musk satellite chinaida i focus ya ole ku National Security yembio iyo gulipa na manga anikimweno patch papa mani mweja aniki kifura chipa daho gutediribu ya feforo nga gasa kale daho munika chingiden bambiko anare manga kaduki na ane mukini rungo show likindo rogo jera gonga azanatan no bakare tamba I think it's ka dani ani nduka jigiso but uri message good the concluding statement move pegamu ani message hong bare fu gani governor nga Daniel Badagu ngame mungare chipapa security nga state ka make sure ngame aninga sopo binonga azande boro ni rakil gbali kiwe jekina bangli ni kindo asopo gane binoni kiyo go fo wulini gujene ngogu kagani ni kuru anikini supply he kujubayo bambiko gu logic do na me ka pengame wadu wena sende du berani aporo sopo binoni bakare he okay. And then anikita je gwani ene kini kije kujubayo mana kini ye back ke kasono sagani state mumenga gipare as a priority kurogoga zoga koroyo kimbunga mena fogwa boro adwo ulipache kanduka ka tocha boro boy nyamu boro gupaka muna njera fani chidungo gule so vrona ulio gude mungale rogi pare be ga mandate ngame kayena development kurogo state kayeno kamanga ka facilitate guraka ngaga civilian sidunga easy then Borolingala they will pick up Borolingala they will pick up and then gupamia da kapengame kanja kana kule timi kama prioritize gupanga gambaka dajene kambaka dajene kurogo gwa ba ndosa badurogo ngarayo even ani kitagbali rogo ba kwa ndoro moyone weli sangwa rogo papara go duku sayo dunduko tiye kidunga enough yembeyo
and then aguyo kita manga retail na kini jengo chigeyo ka anduna ni kujubayo kini mara kini chief facilitate economy karan economy ngaga Western Equatoria. These are the things that amuna njara fan kimbunga mena fogiru kuchuli hapa adu nga social issues adu nga sunje tinene please nyogu yanga dari kwa semia daga pefolo ngame ya ma nominate banga gu du chipapagani nanga matara du inanga mumboyen chili mumboyen mu asaji ka prioritize gu inane gu project ile iji matara vurubotone ki ganane koyo imboto ka polio gupa anaida ha hambi la ngame Western Equatoria State magbali be ayo ki ya wale for IG ko be hukuma ana danga excuse balwete another development rogogani state mukumba mbunga mena fogiru kucha padulele nekaguliseli mono balewe ngawo moye ma amanga ete mungalenga chipo something big hoje apana watado guguli apa kwa peka hargo social media do nika use ka train manga psychological torture ina mwenye kuliko yole kina ha ina use chipo poroni jubaya ngame ina ye oga maboro ina sogaro ina frach paro wale tidu ye de ka use chipo kupanga kat and then mukudunga nga kuboronga nyenye kiboro kipenga fuyo ngame. These are issues do roga society na bodunduko wana frade aboroke na kina boro gwanza njere aboroke na degbe na condemn ga ya borore ni kerehe yan tikita dat parani besi tikini da wale ngati danga kaboro furanga bolewe ya mu bingo rogoye cham rogoye wa mu ne bi rogoye nga wedo ngara kondo fugara wodu ke mi pehe mungare chipa something big ke na development ko rogo state kimbunga japare fu social media anika wakana chirani nani none gupana jana na pape tigani gama mwenye mogbegbane ana pape foro chipo panga muru ke no ngamu mwenye gbegbane pa mukuru karuga chira ana manga chipo panga megbiri selimono watado kagbiri sapaga sunjete ana ruga in the public munga public figure so ogwa borona aboro ini gupoino nga as a public figure mudwa kamo manganga cha aboro dundu kote majana nga cha aboro dundu kote aboro duwa ka ya foro goyo du na peka we na patch paparo ikina ho goyo na peka gbogbo na patch paparo ikina ho but eja pare na bodundu ko titipaka rugaro muzogo ge state ni orogo wena jenenyo tipoko pangame aboro sungu na zereda ka aboro sungu na kana gunde koto yeyo ke ya supongo binoya gomono ni ka chikoro ge state ene ka birake na ka aboro sungu na kana gunde koto yeyo tipoko panga ka fora tipoko ge rengo ikini jiga bora angwanda rago kini manja pa kini ogwa pare dunduko aboro bana kuragba ho chinika ngani modini ka beraro kamu benenga ngake nani duna fora paronga gbegbane wata do ogwa pa anaruga ini rugu boro ki rugu kangbani ku dueyo muji rogo pazandele venenga gani governor dunga ana sogangaro te batu gbegbane pa dun ho ani do aka ani pehe kungbaro chipa muruka ho ka ruga chiro ogwa pane du democracy bongo kurapake na ho ana jangaro goye ngame ogwa padu no ngame opposition na ina ruling party gu party dunga opposition ina zio the ruling party accountable chipopo gupangame kasi dunga onanya onaka manga gipare fa boro I dunika bawe chiro ninga wamanya mana manga gere gine hedu mama ngatinia. Therefore, go party leki duanga very careful ngame wana promise abura andwa kan mwingi pale and then sadanga ngame chida kanongba bundu yote. So minebi opposition ni kuchigupa ngame ina peka wapa government amanga ni wene he watadu ni gbagbana he na chipokupanga kayamba he chipokupangame jipadu le ma pehe ma amanga ategine du mama ngatinia then accountability. But the political party situation ni dua ni rogwele ngame ka ke manyi gbagbana pa kam franga chipaya ke manyi gidule kam franga chipaya kam franga chipaya gulenga imaje on imaje gani lengo berani kusai gulengo gu zogara go dwa wole wodu badana pay foro ngame mu
anarugar ngame gupama mangani gbegbana he ani do kan pe kungbaro kamu je kutrani gbegbana he kina wene paidu kamu ji he ani gupa ana bingo chinenga gbegbana pate bare gupacha da muini he ngame jigani social media re ani na dungwa he duke na yongo ono enongo gupanga chiberania but chikana berani. It is because awa borodu yo ine bigu pangame jipare charunga iliyo yote kineki kijefrani ko. So anina dungwa pa and then anadanga ka frach papa hate because anada kamanga rakafa boronga very difficult te but gudanga me ani frach papa ana frach papa kamu je kutirani na gigani rugutere ngame bombika ana justify he kuchigupa mape he no gupa manga na kasidunga chi vurunji koyo chia vurti aniki nenga chi vurunji koyo but kasidunga chi guli njiko ana peha ngame akogere wogipadunga gegizio ngege giparangare chi hone bi pogupanga national security gupa besi ngame kunga very vocal and then maybe munabiye wakanyame kuna threaten ga chair then mukini yosati kupanga ka manga ko gudulele tipo kupanga me kugunde and then ka opposition dunga boleya watadu keli monogbere ya ogwapa wodudu oraka. As a politician you expect opposition, you expect people to talk about you go ina frach popogwa pamamanga bono hon reisi hon watadu governor hon ni ka ruwelengame zogino na about the whole state kirunga kiduna ngarago namote impossible mumweno onitiro. So tidungo gwa pana peka ha bakare tamba he oni criticize rani anadwa anakaja hakugume anihirwa okirugu chirani ngame gipe ani hele gbegbene podungani wodwa bora rugachio aninga welcome kajia gupaha ana manga ha ni gbegbene he anihirwa karuga chirani kulengo gupana manga ana paranga borokusayete ogwa padu for example gupamina bangile yanga da pamina mina da kapefu gumena ninga John Noel ngame menada musananga chirono gusana ngame guborona furachi pa social issues watadu na peka gwa padu rogo social media kini furachi pa social media rogo goni national security inanga protocol no guboro na create insight kana insight sokote dagba chaboro watadu gupanga ga abare na azande ka create enmity dagba chaboro ni dunga goni interest gini guni dunga goni interest gunga ga balna zandele zato chebi pa national security te ulele bipa police. Yeah, exactly. And then this is where tada mo bitro ngame muna misuse ga sunje watadu ga power gulengo gupaka mpe tamba chidu bakare tamba I think ani moye kuti jigido gani saka pai chidu wana page belly gishole it may not be the last one anaka maybe anamanga kura manga bele we are watching and depending on the national security's discipline gupana pe foro ngame banjirani everywhere gipadu mangire ana ma verify henga ki verify he wenengai and then chidu manje and then chanta manga oni kini kushia evidence bele ngame this is how you operate and they can go hotinite so aburunike bihe gifogorane na aburunike bihe ki judge he kuchigupa ogwa evidence ana provide ere na ke bigura ka were kwandu rogoyo nga apaikindi then aburukini ka judge ngame apaikindi dunga galate watadu borona misuse gani power ka suppress kora boro kani main kani dunga kumbatanga boro ya just because you have the power to do it aborona ka judge he tamba chidu bakari tamba froni and then I think ani majigi sogani na kwana onere